Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas prvi put van Beograda, prvi snimak, nedaleko od našeg glavnog grada na 15 km nalazi se prelepi grad Pančevo na reci Tamiš, kao što ste mogli sami da vidite. Danas ćemo raditi Pančevo, obilazak svih znamenitosti Pančeva, naravno uz delove sa izgradnjom, da vidimo kako to sve ide. Sve više Beograđana nalazi svoj dom u Pančevu. Zašto? Sad ću vam reći. Jednostavno zašto se kvadratni metar stana kreće otprilike od 500 do 1000 evra. 1000 evra je čak novogradnja, novo izgrađenih stanova, znači vrhunskog kvaliteta. Postoje već ovde neke preporučene firme koje rade već to dugo godina. Naravno nećemo imena zato što sve to mora se plati da bi neko reklamirali. Hvala Bogu. Idemo dalje. 500 evra, znači za 25.000 evra možete kupiti 50 kvadrata u nekim naseljima koje se nalaze, kažem, na obodima, razumete, ovog reke Tamiš, kao što je recimo Sodara, pa možete recimo tamo prema drugom izlasku van grada, to je recimo prema Vojnovici, to je Kotež, naselje Strelište, znači sve je to u jednom ovom velikom, što se kaže, krugu od 4, 5 ili 6 km, ne više. To su stanovi, znači kažem, za 25.000 možete kupiti stan od 50 kvadrata, ključ u ruke. Zato se više Beograđana ide, jer jednostavno put recimo od Zemuna do centra grada mu traje isto koliko traje put od Pančeva do Beograda. Uz to, naravno, u Pančevu postoji sve kao postoji u Beogradu, sve normalno, znači nije grad kao grad za sebe, nezavisan. Drugo, život je mnogo mirniji, jedina velika zamerka, naravno, to je aerozagađenje koje i dalje nije rešeno. Idemo dalje. Evo nas na šetalištu. Kao što vidite, ispred nas nekadašnji silosi. Nekada je tu dnevno tone i tone žita iz divnog Banata su dolazile ovde da prehranjuju narod. Dugo godina to već ne radi. Priča se da će biti renovirano. Da li će? Ne znamo. Idemo da vam pokažemo i najstariju pivaru. Pivara Vajfert u ovom delu. Znači, kao što vidite, obala je divno uređena i ima mesta za šetanje, za razonodu i sport. Evo, ispred nas je pivara Vajfert, nekada bila ovdje. Evo nas ispred kuće Đorđa Vajferta. Iza se nalazi, znači, pogon, znači, pivare, gde je nekada bilo mnogo velika proizvodnja za ovaj deo, naravno. To je sve pod zaštitom, znači, spomenik kulture. Vidite, preko puta su silosi. Jako lepa pozicija.
ulazimo da vam pokažemo stare ulice kako su nekada izgledale. Inače, što se tiče ovog dela, mnogi kultni filmovi su snimani dole na reci Balkan Express. Kad bude mrtavi beo, ko to tamo peva. To su sve filmovi koji su snimljeni u ovom delu. Inače je sada počeo izgradnja najvećih studija na Balkanu, van grada se nalazi to, gde će Pančevo postati jedan od centara evropskog filma. Čak poznati reditelj Ralph Fiennes je dolazio i rekao da je to broj 1 trenutno u Evropi. Hvala za njega i pohvala. Idemo dalje. Znači vidite kako izgledaju te stare ulice. Lepo, nema šta. Preko puta je zgrada Pančevačke gimnazije, kao što vidite. Ovo je crkva Svetog Karla. Crkva sa 2 tornja. Ono što je vrlo bitno, zato kao što vidite gore postoje 2 sata. Ta 2 sata dugo godina nisu radila. Opremljene su posle 25 godina i sada u isto vreme da bi radili, to ide preko satelita. Znači satelit određuje, znači vraća vreme kada je zimsko računanje, kada letnje računanje vremena, sve ide preko satelita. Zanimljivo. Idemo dalje. Restoran Vetrenjača, da ne zaboravim, 2 prestižna restorana sa ribom, gde možete za malo para pojesti dobar restoran Vetrenjača na samoj obali Tamiša
i na Silesku sa starog mosta restoran Katarka. Riblja čorba od 150 dinara. Šta da vam kažem? Idemo dalje, lajkujte, ako vam se ovo sviđa, zapratite moj kanal. Zgrada glavne gradske bolnice Pančevo. Zgrade, vidite, ali nema izgradnje kao što je u Beogradu. Ne vidim mašine, ne vidim ove kranove, ne vidim, ja baš prolazimo glavnom ulicom grada Pančeva. Sa moje desne strane nalazi se Avi Park. To je sada uzela firma Big Fashion. To je najveći retail centar u Pančevu, evo vidite. Međutim, ono što primetimo sada je da nema izgradnje, da nema ničega, što znači da se u Pančevu baš i ne zida kao u Beogradu, mada su mislili da se nešto i odigra, međutim, nismo naišli na gradilišta, sem nekoliko malih, ali to su kuće koje idu do 2 sprata. To je zgrade do 2 sprata, pa ili 3, pa se onda izdaju ili se prodaju lokali i stanovi, tako zavisi ko šta već može da priušti. Kao što vidite ispred nas, znači put za Smederevo i Kovin, levo je za Vršac, a desno je za Beograd, put kojim ćemo mi ići. Inače u Pančevo može se dođe i vozom, naravno, gde ste iz centra Beograda od Vukovog spomenika do Pančeva stigli za 15 minuta, stanica Buvljak, Pančevo. Sa moje leve strane gradski park Pančevo, a sa desne strane, kao što vidite, popularno stecište mladih, takozvana Barutana. Evo, ulazimo da vidite ovde u Big Fashion, u njihov objekat, to je u njihov parking, da vam pokažem izbliza. Znači, retail centri su otprilike svi na istu temu. Svuda, znači naravno. To je poznati park Barutana. Naravno, nigde bez McDonalda. A ni ovdje. Bioskop Cinestar, evo znači u samom
što se kaže, srcu big centra. Eto, da vidite, ali verovatno većina vas i zna kako to ovdje sve izgleda. Evo jedna zgrada s leve strane, neki stambeni objekat se zida. To je jedna jedina zgrada koju vidimo 5 spratova da se radi u Pančevu. Obišao sam znači sve ulice automobilom, ne bi li prikazao nešto, međutim nisam uspio, nažalost, ali dobro, uspjeli smo prikažemo barem kako izgleda lepo Pančevo. Banat, Vojvodina. Ovo je glavna gradska ulica grada Pančeva. Zgrada opštine sa moje leve strane i centralni park. Evo, kao što vidite, centralni park grada Pančeva. Hotel Tamiš, kupljen pre 5 godina i dalje se ništa ne renovira, tako da znate šta se dešava. Ne znamo, to ćemo tek vidjeti u nekom budućem delu. U svakom slučaju, nadam se sam barem malo prikazao kako to sve izgleda u Pančevu. Ovdje je mirno, ovdje je nekako drugačiji život. Nije toliko urban, nije toliko užurbano kao što je u Beogradu. Kažem vam zašto ljudi odlaze iz Beograda, baš iz onoga sve što sam malo pre rekao, jeftiniji kvadratni metar stanova, čak duplo, troduplo, petoduplo od nekih mjesta, a sve imate. Znači sve imate na jednom mjestu. Naravno, ko želi da živi odvojeno od centra grada. Do centra grada, odavde do centra grada imate okruglo 12 km do 29. novembra. Znači, to je ono što sam želio vam kažem. U svakom slučaju, ovo je moj prvi grad koji radimo van Beograda. Nismo mogli da snimimo neke velike objekte koji se zidaju, da vam pokažem kako ide izgradnja, i ovdje su sve objekte otprilike 2 kuće se sruši pa se napravi 2 ili 3 sprata da se ne bi verovatno remetio izgled grada. Što u Beogradu naravno nije slučaj, ali opet kažem, Beograd je neka druga priča u odnosu na manje gradove, jer ovaj grad ima 100.000 stanovnika i tako dalje i tako dalje. Hvala vam u svakom slučaju, hvala na podršci, hvala vam na savjetima, dobrim i lošim naravno, hvala na svemu. Idemo dalje, idemo još bolje. Zapratite, lajkujte ako vam se ovo sviđa. Idemo dalje. Hvala.